when he November ni at sang hi som pani ania ai MAGF ai first conference a lung le ya ka kala ichona tukina hei ujakopan minon shruaya ichuan baptist Hmunpui kan han tlo kwal zoka alai hi ani anuam khop maya missionary masa te ho kutnu kha ro nia tuna hian hei alai hian general secretary Baptist Church of Mizoram omna ani Reverend Arlal Biak Liana ani BCM quarters Bangla wan ani hi sub missionary ho kutnu kha alania at he lai kan arukin ente to the glory of God. This building was erected with part of the money given by the late Robert Artington of Leach, England. Kenny. So like some building dang. Hello, omelette book. Kenny. Amon man say ball down here. Now cop my a fell fire. A fire boka. Lo man ra le mai. Rin lo te mai lai an tlo. Lo bom le ni. Oh. Baptist Church of Mizoram. Quarters Serkawn. Dung le. Ne. Oh sap upa. Sapupa Reverend. Okay. Lai hian an lung phun na lo oma chiar chin der Mizoram chanchin rathen kum za som ni pangana chanchin rathen tu masa berte Sapupa Reverend FW Savage le pubuanga Reverend James Lorraine zo fantana an hlutna au bisiam tu oh chiar zel te au bisiam tu zirna butan tu le school din tu Mizo grammar and dictionary siam tu masaber Bible le link tu masaber begin masaber din tu pathian begin khom na butan tu Mizo tronga pathian siam tu masaber pathian tu zirna butan tu Mizo jingring tu masaber siam tu khoma le khar khan nia Mizo tronga pathian thu sai masaber thil tra chan chin long chen tu de kezo moi em rom bunga pungsom sang som panga erected by Baptist Church of Mizoram 11 January 2019 teni amon ma moya Delia Hanging Garden tepo hapol lani an sei moi nal khop mai lai hen ka elementary school to my elementary school su Baptist ko khan school ani bo mai yan bus pani ding ran maya lai huan hi moi le mai triangle in yeah monument oh helai fin je ki chiar teng monument hong chuwa in fiam beng chan le thut khom phalani lo general secretary BCM ani akra chunga son thusang sang an je kan nal khop mai chunga cross dinga on helai hian pu buang le sa pu pa te statue niom takani chu wang mai missionary masa ten luwa an nuwa missionary on kal le te hi chuan an ko kia chuangin thilan te ni maya an ni bulkan masa thu tak tak hi an ro pui khop mai moi le nom tak ani lung lei hi oi bak bai hai te va ka om lova ai zo na na dang lam na lian deu ni na langa lai hian pay election ila
so like kan ma son school ma school padeu mai ria tin so da son sonalian pui mai omboka o helai hian Mizoram Baptist School khan biakin Serkawn sangka zakwa pathumani a hei Sunday khan helai hian kanin khom ma kan kalna lam hi ale lam huwa wangin kan kal to ti gelo hrelova nuam khop mai kan en khom khan nung khop maya pastor in tu soi the mai boka like tual zo zau tak mai ma volleyball court pon chia chuang lo ni BHSS Junior Section Baptist Higher Secondary School. Lại hiện tu gì cả lâu lẽ chia lại chín tiếng. Baptist Higher Secondary School Serkawn, former Christian High School, Golden Jubilee, 8 February 1961 to 8 February 2011. For the extension of God's kingdom and for the upliftment of the society, Serkawn Christian High School, now known as Baptist Higher Secondary School, Serkawn was established at this place on the 8th February 1961 AD by the missionaries sent by the Baptist Missionary Society of London with part of money given by Robert Arthington of Leeds, England. It was upgraded to higher secondary school on the 1st July 1996 and the elementary section was opened on the 2nd March 1998. This Golden Jubilee monument was erected on 8 February 2011 in commemoration of God's guidance for the past 50 years, the utmost for the highest. Fencing work done by art and culture fencing work and coordinate. Hemi chu ngai hian school hlui tak mai oma so building po achung vel de po hlui mai hlui viawe ti lovin an sak phung tha so chelai po chuang lo ani munam khop mai school chung akhan sana kha oma camera chung an dai la tu lai hian nursery le minute som ni le pa ni ang vela nia so sana so lian khop maya so na chung arpa chuang wang mai boka huang chia lo ni o me chung ai bus te ma ai u chak kan min shwai zela ani hi la len ko pau tu zai thiam kami pasal khani len ko pau tu hi chung khanai tak ni ya quen câu cái tiếng mẹ hay lại tiếng school mình chỉ là suy đã khăn ngành sụt thả hay ở secondary school là đâu mà hay nấu bằng hậu mình chuyện đó nhiều mẹ hay lại hiện ở secondary school liền rất mày lâu tiếng rồi mày thành thằng lâu đâu nhỉ helai hian building hui tak tak mai lo boka all this gold and tia fil hui rang ka chakin tu win lo lu he building hui tak tak po hi le mai chia phal chi po ni lo Office of the Principal Baptist Higher Secondary School Serkawn is there Hmunpui like him, higher secondary schools, student hostel then Oma higher secondary school hostel ho hian real here tram du khop ma in lama 8 te po hi hostel hi chuan ai try hian mulo thina so thing tlang khat te po hian ai chuan ya and school lian khop mai Baptist Higher Secondary School Serkawn the utmost for the highest, established 1961. Ani, đây tao khóc mày. Tiếng lại cái building gì, anh chia ta. Building thở anh sa. chắc là mà bố khăn ăn đá bố sao không là giáo xia
lung lei Serkawn han ti hi chuan zirna in hi lo lang nga la sub missionary masate an lo lang ngal boka chuan kan ngai sang ni mizo fa te hian ngai san lo thei silong te nau hi ni ve a zirna atang lo chuan puitlin tak tak thei lo a ma son thei lo fa economy social political life rim to hi education atang lo chuan ti kan thei lo ni helai hmuna lung le a zirna Hmunpui an Hmunpui mo ber kha zirna mun ni changa chu chuan na sarakin an social life economic life political life socio economic life kha anor sang ani zirna te lo chuan ni sing hi lo pui hei lo view ni then a back zone in la le teng building der pui mai khau ma secondary school ti kana a back zone ka hang la le ni helai hian hostel ani mela car parking thata ko ma helai hian football court pahi oma chon se helai hian basketball court thade umai pokani helaya school hoina ani fiam na tur ngai tur ni fiam na hmana nei thang mai sa pho an hmun min thang thiama an chingkung an kit mai lo ti khara chu fe ni lo san an din tir renga ti chon rei tak oma ti khan thing lian pui kha lo ni ta ti khan a hmun kha ati hluwa ar hole sa pho chu an turoni mi zo hi chuan kan phawak lo ani zep lo wa chuan mun khan ringo ta pho kan la at lai khan kan om na mun tha an ron thanga a thawak kan ngai lo pha that tewin architectural planning tenen ni ngai turani an ti zela zo pa thuak chuan alo phalo deu ani zep lo wa chuan le lo here I am building higher secondary school building thok mo main building baptist main building office ani hnung lampanga anal khop mai extension hilai nal de wo ma helai hian thingpui dore moni nal vak lo om vele thunga en tu vak lo tinam panghiram zo tlang kan tia ni ren baptist bogin home an nei kan no now nu cham en kol na mo lai nuam khop man ni pui lai phu phing lai chu var ani chu lai Hmunpui nuam khop mai hi an tui khur khu je nang mia to khop ya lai kon tui khur na an siam sa poi nan hai mo kon tui khur sa pin an hai oma khu sap tui ti te ponan lawa tui tak mai ni yin ve ngai kan tum don ya khir tu te chak ve chuan lung lei Serkawn ai kal ve mai don nia kala hen kong sira hian sap tui an ti chu oma here building chung khu an siama hriat tirna sap tui hi motor a choi phal ani lo te motoring kan choi don lo wa inero chu an ina chakom khop mai ti mo chung design hemi sap tui khu na ringot sim deng te pan siam thiam tlat zel mai moi takin en kol thamo ani hi hum tui hian hum hal leo hum hal tlak pon hi azue mai thil hlui hoi kal hola ni thek hola ode kun an ti cheto do mali khu tiang zo kon an tia ma chuan helai hian sap tui oma sap tui siam tu sap upa rebrand of the virtual app buang aten ya siam hun sanga sebuah pat kumani rai to mai kali tiang tui khop mai tui an soi ani chu wangin sap tui ke in ani chu sap tui pokan ang deu ma na le ngau ta view mai ale
จะก็ไปเห็นมันกับปุ้ยเสียละที่เห็นลายมันปล่อยมันเสียวอันนี้ยะลองมันขบไหมลายมันเห็นวมขบไหมคู่แต่จังควันกงอารมณ์สวายแต่เห็นกงทางเฉาเลยบกะที่ชวนมอค่อยฟารอดอันเดียนี่จูไฮโดรอิเล็กทริซิตี้ค่อยฟารอดอันนี้โอ้เฮลัยทราฟิกไอเลนอังเดวินไอมันฮิสนวมเดวินโลซีโอ้คิที่ฮอสพิทอลอันนี้เฮลัยเฮติเชียนโอ้เลยSerkawn Baptist Hospital คันนี้ให้ extension building and extend นั่นยังนุ่งลำให้doctor quarters อินักวัลทับบกะจำตัวอินมุนชาอันนี้อีส่วนของบอลนั่นชุนซอมนั่นนี่เดี๋ยวเบรให้ hospital สิระนันกัลพยาโอ้ชุ่มหิลุมันท่าไรถึงยอมไหมมันลุดอีละช่างไงโอ้ชุ่มมันลุดอ่ะว่า pharmacy ดำรอยหลังนะ cash counter ไปสุดเต็มนะเต็มลุดนี่Christian Hospital Serkawn Inpatient Department dito ni so some building lian zit mai lo la booklet food mai from the la student fight mi masa ni Miss JMQ zoom wani Miss Baker, Miss E.M. Oliver, Piso to E. And yeah, Miss Davies, Bill Tamoy. Oh, 1950. Oh, that's here. Miss K.A. Cox Pisangi. Miso Hen, Miso Asap, missionary local Tehi. And me here local, my Zeran and Pian. Huang, they were on museum, they win 1954 to 1965. Oh, Piso Noni E.M. Malt P. 1938 to 1952. Ani. So an Miss J.T. Smith Piso Molgi. Kan hingai nang tak mai hejse. DMS missionary 1965 to 1968. So an 72 77. Ani. Dr. Henley G. and Mrs. Jean Stockley, Dr. Zomwana. Le Mrs. Zomwani. BMS missionary 1957 to 62. Nehan la zo pateng trong vele mai an thalak hen hen. Oh hey Pidoki E.O. Dix. Sang zwa som pokwa tang sang zwa som hi pathum nei. Da Radius died faithfulness Lord and to us. Tenia pu sedi pasena pisi ro moi kelian chi ai cái này chỉ cái phục cái tạp chí mà thà là quy tắc tất cả này Doctor Faith Regard lệ thọ quy tê Doctor Silver lệ thọ quy tê số là OPD lui thì tê IP building section lai OT building lui pon là bắt đầu OT lui school quy sẽ đi passenger lệ thọ quy tê dấu sub nurse center của mình cầu lai hospital lui là bắt đầu Ting tlang at katamuan an bonzon lai betul lalu OP building foundation stone pun lai kita ni hospital di sakung sakung at sako may hai lai kan wheelchair kalau nak chat tu siam so mai ni lai kan kan saudon ani anh mong khóc mày quý kinh po hanin norpon kong hi cái bumpy lem lo ha norkal nursing school ông buka anh siam nuam khóc mấy cái này design
architectural design nala sakhung athaboka kholai omang oi kano mani hoving mine hangers lam lo no ento yang Kevin sang oma male medical ward nurse duty room tete ani helai ta hen tan ki le lo cái chuyện cái design hi hospital dang la ka muam ka fe hot le design mo khop mai School of Nursing Christian Christian Hospital Serkawn FW Savage Memorial Cabin donated by Chungte and Rote ne he hilarin dika raute di dika cabin in Keltiam di dika ane football Keltiam no chu ar pahla te pokan je thini kha ar pahla pi no chu ye de kan na se do ultrim zeti zo rom thara family cabin teni hera here Christian Hospital Serkawn cabin and deluxe cabin donation pe tu te tiam mi som thum pa line donation an pe an pek zai ro chen jek che lo wen hi piang cabin faro ngoi cabin the cabin tam le mai so ta gonna encourage the profile takin and call any sister Arlo's cabin teni this one kan to so ta then kan swasan don ani helai mun nom de mai tiếng hi an lo siam zel mai thakho thin mai hela mai yan sin khan kan motor khan kan luta zui kan kal kuala he ta hin Christian Medical Hospital Serkawn lama khan kan swak ta dei ani okay what thakho mai Serkawn Hospital next building te so ta pi so na ma so an he building he so la an extend wi mai lai kha ani bokani anung lama hianin a building hi alien lutu kani hemi alan nan phang he ni lo Baptist Church of Mizoram na hela jan wan pon lo en kol thakot maya na thok tu hen che rol kan ti mayang chi ho khalo chet mak maya rol don ni ome ole Serkawn Baptist Hmunpui kan to na chu kha jong khania monam khop maya mi lui mi zo mi puite min choi kang tu te om ne mun ania ngai sa na chang kan riat chu khop mai